Ngale ora ya butano kotebela Mafhungo khabela news bat kwa balelo anga Mulalo Muvhango-Mathoma va diletseni mathabama mu commissioner wa lushaka wa mapurisa general lavo fani masemula vari ofala bambulelo bazwigirizwa fuma lothanu marugana milandi yo pambana no mona na shango ya date ya mwezi opelao Womasemula vo va tikwamba mulo va dzulon lavo Mafhungo Yuton troboni ya Johannesburg ga mafura mapurisa mona na shango vova votangana muulwane wa mapurisa va Hawks Lieutenant General lavo Godfrey Livia vena vone vamba nga zona purisa va Hawks va swikelela zona swika zwino Vomasemula vari fulo la operation Shanela li dobela phanda no lwana zwito zwa vhuchinyi Vomasemula vori va tshi khou ṱalutshedza vha ṱalutshedza zwitevhelaho. Operation Shanela, we have registered, we have arrested more than we have now passed the mark over 850,000 operations, and the operation is still continuing, and there is a number of suspects that we have arrested for various offenses. We have confiscated 824 illegal firearms since the start of the operation, and over 17,000 rounds of ammunition of various calibers. Va komiti kulwane ya lero la African National Congress vudunla Limpopo vari va kutikeza kuelero ya ruvusuluzwe banga yowawo ya VBS vailo lioro vosikela kha yothanulo chipingani cha mtangano wa PEC wo farelwaho liphalale vaenzi vodova va khwasedza vhuimo wavo malugana uri miraḓo yoṱhe yo tshelwa milenzhe kha wa banga ya VBS va fanela u dzhielwa vhukando Vho Jimmy Machaka ndi muambeli wa lero la African National Congress vunula Limpopo vori va tshikwamba va ṱalutshedza zwitevhelaho. National Congress in Limpopo province in its provincial executive committee meeting resolved and reaffirmed its previous position that all those who are fingered and who participated in the collapse of the VBS must face the full might of the law. The PC further resolved to support the resuscitation of the VBS Bank and also to extend its scope so that it is no longer limited to mutual bank alone. Instead, it also expanded to a commercial bank. President Lebotri Ramaphosa vosaina mulayo tibe wa bela bili uva mulayo lwa chovisi na musi va chikwamba va Union Building doroboni ya Pretoria va Ramaphosa vari minista wa muhasho wa pfunzo dza fhasi vho Sifiwe Khwaruve votenda uri va ḓo tevhedzela maitele ya mulayo tibe naho vha songo dzhenela mushumo wa u sainiwa yo mulayo tibe na musi Vho Ramaphosa vari va ḓo tendela u fara dziṅwe nyambedzano na vhano khou vhilaedzwa nga mulayo tibe uyo u thomani va lero la Democratic Alliance vho kaidza President Lebotri Ramaphosa uri vha songo fanywa vha saina mulayo tibe uyo vhunga zwi tshi ḓo tshinya vhushaka muvhuso wa vhuthihi ha lushaka. Akumanga urali mafhungo ende vhano vha farela one ri tshi dovha hafhu ra lavhelesa fhungo ḽihulwane ḽa ino awara mukomishinari wa lushaka wa mapholisa general lavo fani masemula vari wo fara vhambulelwa vha zwigidi zwa fuma ḽoṱhanu malugana milandu yo fhambananaho mona na shango ya ḓo itea ṅwedzi wo fhelaho. Maṅwe mafhungo vha ḓo a thetshelesa nga musumbuluwo nga ura ya vhuṱanu nga matsheloni vha ḓo vha na mafhelelo vhege avhuḓi a thiri kwata. Bellrun Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela a vha ḓi vha fhe nyenḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi, plate ya magulu nayo ni ka 40 randa fhedzi, ngeno plate ya vorosi na mukokoroshi hu 35 randa fhedzi. Ndi dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Thohoyandou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsina Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha fonele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino zwino 071 430 4461 kana 079 223 3240.